Thokozani kanzekehla ngiyanibingelela lonke ngithemba ukuthi niphilile umkhulu ndaba ezitha la ngathembisa ukuphendula imibuzo kule channel so ngizocela ukuyithatha ngiyiphendule ngamunye ngizothatha nje imbalwa kanzekehla ngoba isikhathi singekho kodwa njoba ngithembisile ngithi angigcina isithembiso sami. So umbuzo oqala uthi Thokoza Khehla ubuzo untombi Thokoza Khehla ngicela ukubuza uma ngabe umuntu ezolotsholwa engakaphuthuli umsebenzi wabadala liyalotsholwa idlozi lakhe na? So impendulo yami lo mbuzo lobo khona omkhulu ngithi mina umuntu mangabe ethwasa kuyi responsibility yabantu basekhaya kubo ukuthi bemkhiphe ephehlweni benze konke ngoba umunye uvele ethi ngoba ngiyathwasa umuntu amuzoze ezongilobola engikhiphe ephehlweni kufanele ukuthi idlozi lakhe libuyele ekhaya. Idlozi maliphuma ephehlweni kumele ukuthi libuyele ekhaya lihlale kahle ekhaya before lizolotsholwa. So engingakusho kulombuzo ukuthi cha idlozi lizolotsholwa mangabe usuphumile ephehlweni wabuyela ekhaya bese kuyimali lo muntu ozokulobola naye lobola kahle nedlozi selithatha kahle ekhaya selwamukele umsebenzi sebuyele emuva. So kumele siqaphele leyo kakhulu bantu abekhehla. So umbuzo wesibili ubuzo ubuselenze uthi Thokoza mkhulu, my question is how does one protect their gift from enemies? So impendulo yami lo mbuzo izoba kanje bantu abamkhulu. Abantu abagangayo abanawo amandla ukuthatha isiphiwo sakho njengomuntu kodwa abanamandla wonqamula iconnection between wena nedlozi lakho noma wena nabantu bamoya. Kubalekile kakhulu ukuthi ubazi abantu abahambayo, ubazi abantu futhi ohlala nabo ukuthi abaphathini imithi emibi. Iyona ndlela natural ongayivikela ngayo leyo ukuthi abantu ohamba kubo mhlawumbe abantu ohlala nabo banjani uzovikeleka lapho ngomthi. Kodwa nokuthi yena sedlozini lakho uthandaza ucela ukuthi lingavumi mangabe ababi bafuna ukudlala ngawe, lingavumi bafuna ukukhohlisa bese kuba yikho ukuthi nawe njengomuntu bese uyayiqinisa emzimbeni. Umuntu uyayiqinisa abafowethu emzimbeni ekwazi uleqine ebalekele imimoya emibi ebalekele abantu abafuna ukuganga ngayo. So kalokho usungqobile leyo nkulumo leyo bese ukwazi ukuthi nawe uphile njengabanye abantu. Thokoza uNomathemba Mkhwanazi uthi Thokoza mkhulu ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe ufuna ukuvuma idlozi wenza njani? Ngiye ngayichaza yokuvuma idlozi bafowethu la ku timeline yami noma la ku YouTube ema video lakhona kukhona lapha engayakho khona lokuvuma idlozi ukuthi uvuma kanjani. Uqala ngokulamukela kuwe bese uyakwazi ukuhamba ekhaya uvuma ngomsebenzi wenzela amagogo ukuthi uhlunge imimoya emibi ngakuhlala ihlale emihle bese uyahamba uthwasa mangabe ufuna. Uma uvuma idlozi usuke uluvumela ukuthi uyalamukela umsebenzi wakho noma ngabe yini elizoyisho kuwe wena uyalamukela. So ngiye ngachaza ngisacela kakhulu abantu ukuthi beye kuleyo video beyilanisisa kahle masikhuluma ngokuvuma idlozi sikhuluma ngani bafowethu. Lo mbuzo ngithemba ukuthi ugogo uyaphenduleka. Bese uTumelo Moletsane uthi uma kanjani umuntu wakho edlozini lento seyichaza kukhona kuyahlukana funa khona kukhona umuntu oyiboyfriend kukhona umuntu osokushadile noma semshadile naye. So ama process wakhona ayahlukana ngendlela okwenziwa ngawo kodwa ke futhi kukhuluma idlozi lakho noma idlozi leli uthina njengoba sithi sifuna ukukhunga mhlambe sifuna ukukhunga kanjani ngoba songasifani sinamadlozi angafani. So wena wakho uthulale lakhe idlozi ukuthi lithi ifuna ukukhunga indlela yini noma kanjani ukuze likwazi ukuthi liloke noma bese liyakhanyisela izinto libamba libe moya kuyikwena umuntu wakho. Then uSiphokazi uthi ngicela ukubuza ihlanjululwa kanjani imimoya embethe umuntu? Imimoya embethe umuntu nganzela ngiyichaze ngihlanganise unayo futhi iyazi isholo ngoba kukhona amadlozi ahlanjulwe emanzini, kukhona amadlozi ahlanjulwe entabeni, kukhona amadlozi ahlanjulwe ehlathini akhishwa amagobo, kukhona afuna amagobo, ngakhona afuna amanzi, akhona. So ushela ukuthi lakho lifuna ukuhlambule kanjani noma lifuna ukuthi ulikhuphule kanjani ngoba phela ukuhlanjulwa akufani vele sinabantu abangafani futhi. So kumele siqonde ukuthi lakho lifuna neqala before sizokwazi ukuthi idlozi lihlanjulwa kanjani. So kuyaye kukhuluma idlozi lakho nje wena njengalomuntu ukuthi lithini bafowethu bese ukhanya iduku ukuthi ngichaze i-difference between these two men edlozi. Ngicela ukusho futhi ukuthi ngiye ngayenza i-video futhi abengichaza ukuhlohlwa kwalezi zinto zombili nokuthi zisebenza kanjani. Ingajabula kakhulu mangabe singayilandelela bafowethu. So imibuzo ebengisayithathele namhlanje le umkhulu ndaba ezitha bafowethu ngicela na ku Facebook like page ku Twitter mkhona umkhulu ndaba ezitha sizokwazi sithola ukuphila kanjani. Niqhubeke nifake imibuzo sizozama ukuyiphendula ngamunye. Ngiyabonga kakhulu.